Ambil aja lah. Itu nggak ada masker dulu. Rahmatnya. Jadi terima kasih banyak kepada Bapak Haji Irman Safar yang telah membuat program dalam rangka mengemarahkan masjid untuk meramaikan masjid. Mungkin ini dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang akan memberikan ceramah itunya Buya kita, Buya Dr. Aidil Alvin, ya, Ketua Institut Kota Bukit Tinggi. Supaya pada waktu pada Buya waktu depan kita persilakan. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kurang semangat jawaban salamnya. Semangat loh. Dari pinggul metajong alam sika sebanta di diarum. Si anak paling semangat jawaban itu doakan untuk sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal wifaq ونهانا عن الشرك والنفاق الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم قال تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Bukit Tinggi, Pak Haji Irman Safar yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian bapak-bapak dari wakil rakyat kita dari DPRD, Pak Hafiz dan Pak Dedi, dan ada yang lain. Kemudian bapak-bapak dari pimpinan SKPD yang hadir. Secara umum ASN yang ada di Kota Bukit Tinggi yang hadir pada Jumat pada subuh berjamaah ini dan jamaah kita hadirin wa hadirat. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita di subuh yang mulia ini kembali Allah berikan kemampuan dan kesempatan untuk sama-sama datang melaksanakan salat subuh berjamaah
di masjid yang kita cintai ini